khale tu nin jong medical lampanga video khatna sem ke theutin h article headline so chu khatna tu kum 2026 a na idea pungchom ham ani na tu kum 2026 a dengue case tem athumna doctor chi kijilu te alina ei ho hi sothama ki jante angana chapang ho now senapana teenager to ka vaccine phadata chapang vaccine ho kap ding agumna HPV virus vaccine ki kap te ding ton panta heutin toni video ong lo rojo se sopre now na bonon lemna chibai akhatna tukum 2026 a netna idea pungchom ham go hi angaya juna ju panding hi in tukum chu me sunga panin go hong en hi le iti chun natna ho hi hong pungin thing phungsong phungen lang natna hit ho hi jong lehin tui ngai chawin je chun tukum hi go mung je chun thingke songke ojong make in chule natna hit ho jong hi hong mono ke wo na hi le June July an pha hin natna hi double triple in hong pungta na hi hi chui pg hamitile ama scientific reason chu ni hi me sungse sia hi asata pon ni sara hi lehen leise chunga omnet na virus akon bacteria akon chule fungi alo fungus akon ho jo se na hit ho hi ni sign aka ali man hi tu kum chu ni sign na moi aka li man ta pu in hi ja chu na nei pung hi science in ni sa hi piti sem tel sun is the prime mover of life kiti hi ni sa lo wala chun think lohing ke thei puin a hing thei puin think lohing thei lo wala chun ama ko na hing miem le sa ho jo se hi thei lo hi ja chu ni sa important mama in nan hit tam pyo jong ya ma na kali thei chule asagama hin na apung chomen he ji chu nan hit ho hi hot and wet sading chule tui jong jing ding chai la chun na pungin hi ja chu asagam ho jo sa in na pung no me hi please support me by subscribing to my channel anina tukum 2026 a dengue case tam achunga se bangu chun go mahung phat chun hiti chun thokang vai syo jong hi mata in breathing achiu wen le hong mapunun amo hong pun phat chun dengue na pu thokang jong chu hong pung ta nin le ita chu mata hong pun phat chun double triple hong khangon he le che dengue case na sata in tu komi hin ne wen mun chom choma jo adien more copy sunga hin na sata in dengue case hi apungin atamin dengue case a thi jong hi unofficial record hi in ke me jong li lang hi ka he in a hi lam kalam a hi scrub typhus sangin scrub typhus a thi jong na tamin lam kalam hi kani le ha bo je o hi in 2024 25 la jong chun more gama hin asagam hi je chun dengue case alona na dang ho hi pungin hi chena ki thi lo ta ni epitia nan new ho hi serious tainat lo man ham ai lo le dengue case ai thi theomiti le apha cha a low in ai lo doctor mon hospital izut lo je o hi ei mo self medication ki bolun ina paracetamol antibiotic zat ho inie khumun he chun apadom to bongin eu movement lo khu wang chun hitia self medication ki bolo le antibiotic gamti ni thole ipadom ju ben ajingle ida mo ki ron inie ki role hichaka chun dengue case en selo hichaka chun platelet count ni na satan ani kem su di time hichinunga doctor chi pharo chun gelo loading yelo ji ta win hi local doctor tivin sa pawin quack akitien Oxford dictionary dungja chi vera hile a person who pretends to be a doctor alol expert in medicine who does not get formal training ji he echu training nei lowa low practice ball ho izon win azon le iboi teng ula chun doctor mun chi long tho win ahin la abai ge chu ki tam logi ta nahi self medication hi to some extent mi jo sen ki bol hi in inga paracetamol ne hoitin nikhat chu ne hoitin eche paracetamol ne da no chu 6 hourly alo le 5 hourly ta ki tol hi ni chi tola chu idam ta lawa le ajingma ma la chun doctor chi pai ding ti na he echun antibiotic
ni akum nai lo ding ti na he antibiotic ni akumun gamti ni akumun dengue case a hin kho kilap lelna lo ji tu chung dengue case a hin ke ka family jong tong kha in ka tunu hong da mo ma sa in paracetamol kaloi nu na pi in apha poin aja pha chana man jong antibiotic ana tor kit in apha to chuna kilo ban hin la ani thumnya apha lo ke pha chun ken jong chi lo ke te ka ti in doctor ka puin hila dengue case an manawin typhoid an man do ovin hi platelet count to 93 anomin normal sound to na hita in hi jong le danger nai lo hi ja chu paracetamol jong hi tor di wa le e hon paracetamol ni ovin yumovin only set kit pha le bu tor ki de chu phalo hi athumna doctor chi ki jilu ti hinga self medication chi borta ave paracetamol round chu bolo tin chu phalo wa le doctor chi pai di ti nai I phalo wa I hon paracetamol jong dang jong antibiotic jong tampi tol ha jiwen I phalo te ngun le mun chum chumi chi ki dewen last phat le alam pi dam lo phat la chun doctor chi jon tho wen zo phat la chun doctor ho min mo so ki dewen chi bol loading hi in ji chun doctor chi ki jil heutin copy sung ai lo doctor namuna na cho doctor chi ki jil deu hi doctor chi ki jil lo ji ovin dip damum ta le numum ta chu educated ta jong dengue a ekilap le lovin hin kho chan lovin minute ho mi thu mi le ki su to wa le damona thu se tengol hen pi se jiwam kilung to te en doctor hon tu lai hon na ho he po ve a hi lo le doctor hon I ho lang na he po ve ti jiwin ka to he ken a ho set to alol a hil to ka kop ji ken ka sei pi pen chi phem til kum se gi hin sima mi tam pi hin jana experience hauta doctor hon a hello ai ba nang le e now sen ni la thum icha te ho lilangam pha hin sini hon asim lo yo zo he ke sa wa la chun lekha sim ngaute ni cha te school sta sort he ben ka ti ji he aji chu thimne feel khada asim lo ho he zo da na kisa he zo da na ki sei ki ti chu banoi le sa chata bonga chu ngorna chung chu num talo he mores a kopi sa kanum la kha za chu phem tel more hospital hi han lang chele more PHCA ho jong le me le doctor ho me le staff te taute me le doctor nurse ho lo se khu more nu te ho a khyo win abon wa khu kaw si nam sing ene se yubin naw lo ka ma jong pui loading hi naw sen hoi ho amu te ngol le kaw si hi jeu chun naw sen ho adam thei pui he chun naw bo pho jong kivet sa hi ubin ti ho pu chu an se jewin ken jong ka tu ka ho jong ka ho sen chu le hi long khil tho jiwin hi hi se tabong ho ele e ki jo thap no hi anga khon khi khan to lo na ngol na chu hi milun paw ne ve dam la ya khang to dom mo te ti ho chu hi cho hi ki sei na hi khan to dom manga jin hi antibiotic ki pi dan thu hi ne hot ka sei no men scientist ho na sei ho hi ti le antibiotic tu le to ki man dan hi adi ta po in min ni khat ani in apha dom le anga in alo ni ne na pha dom la anga in it's in next 2-3 century teng len to ke mang antibiotics ho hi effective less hung te deng he ti bene ja chu doctor on antibiotic nin pi phot phora la chun ninga ni ding chu ninga na ni te nga hi antibiotic na hit thet alo na pi thet pi na he to an example in TB lo ki ne jong khu antibiotic hi in TB na hin so sa khu a hit khu phem ti le mycobacterium tuberculosis sakiti in bacteria ja khar hi in eche mycobacterium tuberculosis net na hit khun eta akyang ane hi ichun thakara to ne la chan akyang hong pul hawin hi chuna mo hi achat thei ta powin amom pharu chan adam mo pa chu adam to bonga hum hi ichun thakal lani ita chani ajomu wala chan avun tho khu te hun ang pu ke in a patient pa chana satain adam to bonga na ngomin ong chi thei le in ong hal domin he chu thali langa ho a hin ne phat le hin ban chan tor phat le hin avun thu ti da mi wa the ding avun thu ban a chan songa new class omen lo hi full course an ne teng le hin acha lai lung pina new class pa ho a hin su ke he lo gu chun chemical pa chun he ja chu mi khat to win lo hi jat kineta lai jat ni jat kineta tia a last dose me a skip kha ani kha alwa jang chun achin na pi chu hung ki tha pet ki the tu nu chi le hon mi khat chun thatum hlali thatum ho tong ne jawa hi e adam kai ta me ta
อันนี้ตะป่วยติตาวอันนี้ตะละว่าละจนอะขุดอะเกียงหุมมุยจุเลอวุนทูกิเลวท่ากิโกโหเสจูเฮจอจูอามาจะมาฮีรีโกรธหงท่าเกียกิดหงกะท่าหุยตุบกิดาอะเกียงเห็นท่าในกิดว่าเฮจาจูอะเกียงในพาดจนทิสนายว่าว่าจะจูอามาทุงนุงดำหมอกิดเทเฮจาจูทีบิโลโฮบางคนเนี่ยพาดคนจิงกะดากูบาเนี่ย everyday จิงกะดากูกิตาขอตอจีว่าไอ้ตา monitor ki bor hi in even one single dose anie khel me mea jong la ki tha padowin chule last dose anie lwa jong chun net na chu all ting la chong ki tha pat ki ding ti na hi once typhoid diagnose ne hi a positive ni ha bang kap si se kap som de taute kap som ke kap na khun kap ko la ki kap ta phata ta adam tong hi tai me na tia kap khat nak ki kap ta lwa le sooner or later ai lo next season ting la chun hechi typhoid na chu hong ki tha tho kit ding nen pha kit tho ding chu het ngai he kadam tai tia nga loading sum ka ne ta poi tia nga loading antibiotic ki phot chu once doctor nan pia special ni ki to pi na na full course ana ni ding na ki to pi lo wai le doctor ko man chi kit ding nen ne hit dan ho hi science a ki simin chu microbiology ki tin science a chi amoin na sata ki sim he chi ken hoi ma cha ve hi jong leng ke man kan sima ka het chi chu khan sei pi ni we ngai lum ta ta lo doctor sentin leni tiu kham para doctor isei min thang pau chu ma jong chu kwek a hi in local doctor ti ho chu hi in formal training nei lo hi in amana na sei kamel chi jing khai mil thei lo kha chi phem tile ke ko ma malaria case hong ki pulura ka janda mo hi metric pass ding kha chaum poi ti chu he ja chu lo kha ta ki kijana hoi lai chu ipilo chun gilpi to kha dam pilo chun kala to kha dam ti ki venna ima talawa dam te da chu ki jan hi je chuni ta sa hin unnecessary chemical tempi accumulation lo in I oni de yo chu injection tu nya I chai ka bole jingla na to thei pai ding alo jingla football pe thei pai ding ti chu de yo tu new khat ong khang to dom ta in new khat injection oyong ki hajen doctor chilam no hin new khat hong ma chalen ke pa jong omin educated ho imo po naw hi in mi te ho I sop yu naw hi ima pui jing diu ima sa jing diu nga ya ti chu jong chu khan sei do no min hi doctor che ki jeli hutin doctor ho advice paten nga hiutin za bol hiutin ipiline hile a he kharin a hello a hilna ki ngai hin hian a jui mi chu ti chu mi ching hi alina e ho hi so thama ki jante wanoi le set 8 billion var 100 crore var population hin medical science universities a loan simon elo doctor thipna hin jilun doctor hin jilun ichan so thama jaw pon he so tichu so thama ko na ne liver dam mo ne gilpi dam mo typhoid ne ye tio hi ajaw poin he ahin la akidang ta khat chu ai mi ten so thama ko nin ne gilpi nai typhoid ne ye cancer ne ye ne liver na ne kidney na tio I sei theyun chi tilkidang ta hi in ase on se ngamjong le ata san ho jong chu lungdanum ta chu hi a khwa na lo chun educated hon hello ho ilam hil sang ovin ai ho zo chu a support lo elo ta san lo chu him kin la jewin ai ho dinga hi le siri anung chal danin omin hi so thamna kijilna school ai lo le college university ma chu cha ko na chu hin kijilwa chimna chu hin yu le ba chun yin no ka san the ding hi chichula po in hoi laim khana mi khat to chu morning bol le wa lo kap the nga kam ngam lo kha jong lo in kam ngam saw wa lo hai lo kha jong chu lo in het do saw so thama ko na gi jan ho hi vera le hen ho in vanoi le sit mi him 8 billion var population hi zo thabu ham ai lo le vanoi le sit mi him te ho in ho hi him la o ham ai lo le ho hi zo thabu ham ti hi het the ta po ne vanoyen so tham ai lo le Perth Street hi BP sangle nim het na mangin mim chun stress ne yam ai lo le a heart health alungchang dam na phanam ti hoin a hewin ain lai hoin so thama konin gam ti ni seyewin vanoyen achi pi chu blood test a bolun urine test a bolun machine ja mangun ri hat ta ake mangin hecha kon chun na diagnose a bolun ain lai hoding chun machine jong ngai lo urine test ngai lo blood test ngai lo so thama le melo si ki he ai la chu tabanga go ma music simple ta het na sumlut lo wa thip na chu
epita chu university la chu kisim lo hidyang ja chi hoin banoi zo thabu ham ai lo le banoi ni ho hi ilim la owa e chop owa hi oi ki jan sa hom alo le ho ki jan na ni hom ti hong hi sei the khop se le om min hi kin ka se hi conventional science practice thu hi in conventional science conventional medicine ti ngai le through scientific approach scientific procedure alo le scientific theory practical akon laboratory test result akona chimna kizil do ho chu ka se hi in hi nya se ding chun conventional medicine chung chuna umyong chomin spiritual healing akona damna jong omin beyond science ti de ta nei science polam ai ta in hi science in asim ta lo lam pi ho chu hi in ken ka se chu hi le science in study abroad science het na science knowledge jaw na a kijan lampang chu khen se hi e so tham ipithama kijan ka win in an ho chu hong so sang gamin ge lo loading e ge lo ji win hi so thama ko na ki jong hi po in through practice abona wa ko na amo ba ha ro chu hi bowin experience a ko na he ro chu hi bowin in sunga mi no te na he ro to chun ki bang a hi a standard pa chu a degree chu ki bang hi jong le ja chu ke jong chu ka ki practice a le ka thip ding bo hi in na jong ni ki practice a le na thip ding pum chu hi in pharmacist training be bola jila abo hi la chan apha jong phadom na lain yo cho sel changa education background jong nei lowa mi jaram kat agijan li nu nga hong ki thim do ngan chu a hi in chong hi ki charum ta hi in I ki cha thei powin I hon ki cha ding ki cha powin ki cha loading zo I ki cha win ki cha ding hoi zo no win ki cha loading doctor ho zo kaw si nam si he ti win I ki cha win I cho jong hi ate pdium lo khan to lo na choi jing ni doctor santillian thu se ho chu ge ro jing win lang I ho local ki jan la wa hin na che popwa le na ne na cho het lo lo hi ja chu na jan di oi lo chu ne pi de oi chu chu to bong ma chu amo hin a het lobo a lo het lobo net na ho chu amo hin a se ngai lobo hi chu a het lobo hi ja chu a lo het cha chaw net na ho chu a se jiwa jan no hi ja chu a che po chu ki jan ding hi a hin la train doctor ho chun min a vet wa e chi ki zo ta ponte higher authority tiram hospital lin na min refer board ji he amo ko ma tu na chale na jan te ding he na wa si da le na jan li to ka anom ding chule masang la yin mai bi mai ba ai lo la chim pui ti wen ho la chen hi teo ko ma cheo jong chu ka zo lel ding hi ki a sei ngai la bu ka zo ding hi chi ji hi a dei cha hi na ne du cha mi sim na hi ko chi ten na bol hi ka chi ten na bol hi ti ho se wen a zo na le a chi ding condition om pha la chen pi se ji wa na bot te hi a mo hi a chi pha den ka zo ta poi a ti ji wen ke man ka na chang ta ka za hi ja chu ka se hi na chi na mon zo sai koi man ken zo pong ati loading a zo na chu nei na wa na ki vet ding hi me I ti wa ki jan na wa I chin ho hi mistakenly suicide I thelo ka wa I ho le ho suicide ki bo ju don ho thi jo thi te ngo le slow suicide ti banga ko I chong hi mistakenly suicide doctor che ki jil heutin educated ho ni mo pu na hi hotin I ho bung sung I phung sung I viang sung ko sunga I hon mi hil sang oven I ho zo chu khumulo wa sei sei inu movin I chon oven e hingal bo be e ti ji oven anga na chapong ho ai lo le now sen ho phata vaccine kap ding Ichlai se no mo hi chapang ho now sen ho vaccine tampiomin amo hi now sen apana teenager taka vaccine kap ding hi au min hi ye tu niau khat hin ta langin kating vaccine ki ka bo chu MMR ki ti in chu na thum vaccine a gomin chu measles sensitive mumps being bo ki ti chule rubella MMR rubella chu numei jong pasal jong nya ki kap thei hin kap ding hi in id in numei hi a ki ha focus in he chu numei dinga chu he che ki ka mai la chun khununga aman mi pi long ya nawan bop ti ngai le a PNP birth defects ite le tibu kim lo ping thei ki to aviangin chule naw bop ti ngai le miscarriage stillbirth ki to aviang hi chang na thum cho vian he MMR vaccine hin DTaP amona vian chu diphtheria tetanus le pertussis akiti ni na thumma ma avian he ma hin kap khat hin vaccine khat hin
pertussis ti le hut saw iti wen hi I cho cha wen hi abana IPV polio da mona ko na avian do hi polio drop don tholama apio wen hi eche polio da mo ho hi on piti sevam polio da mo ho hi alang chi akyang thiloi alangnia paralyzed loi alang khat half paralyzed loi omin ti chui hon pi se tawam ilo kun naw ilo ho naw thingla mi ala chun si te sivam si san si eng te ho ingo jiwin chule in hlang te lo le akipu do na a asip na ailo la tong kha ti po sewin e chu polio ngana hi I cho cha vian ne ding hi abana varicella vaccine ki tin chu chi chicken pox I hon tang ve ti pa kho a hi chi kho vian hi abana hep B hep A iti chu hepatitis B hepatitis A vian na lo hi abana HIV vaccine ki tin chele Haemophilus influenza type B like meningitis ti hovian meningitis ti hi alang pi in ihon thua ti bilut tin jong isei jiwin hitpa kho vian ti na avian ding he PCV vaccine pneumonia vian na he ma he hicho hi phata ijui diu now sen pina pana teenage ti chu kumsom le thuma pana somla ko sung chan hi vaccine phata tai kap diu he nu te hon argue bolo cha bangin agi ka wangin sensi wedding ave tho thwin alo tang wedding ave tho thwin EPP ave tho thwe tiwin ahinai ahinla I het diu ka chu hi cho num masanga chu mi hi cho ai an thi he ahinla tu khangen I ve wango chun chi na ding chu om ta pon he hi cho pat chom na chu ki bol he abangin now senen agit lo loi hi je chun ka kam num poi ti lo yang yu movin hi cho jong hi het na hla samje hi in hi cho hi isei lo diu phata ai kap diu he mi hi tabong nei lo nei tholo government in free api tholo ga mo chun min a ke cho tho ba ke kap na lai ho che government in hi che them chakhat alo theilawa che them chen gon pi jong hi a hoi na he povin mulo nu te kai na a ki char ki din a chop la met tho ta si sa ngen theida na ni lawin ai lo le ki cha thone dinga ki sei thu loi atamin I he diu chu USA la Israel la gam khang to gam house la kho government hospital la kho everything free a ke jano hi e hon ni che tham chari mu jong hi facility la je thei povin iti ki cha dingham iti e cho hi ki kap lo dham ti lang zo sei phong jong a kyumin jong hi wang situm ta hi government in hetabong ho hi chakala joi bol pi thei diu hi gam vai cha hi je wa zo lo na lai hi e society wa hin mi kai no tam pi o min thila thim lo ho pumboy boy ta in mi pi ho hi hetabong ho medical lama hen na piu te ti chu ken no na ho hongu kan pi son we na hi agumna HPV vaccine amane che vaccine in avian hi dangerous cancer zat ho chule numehila pasal hile jun tha na lai na cancer thei ho STI gatin sexually transmitted infection iti ho nulapa ke polna ko na ki kilason thei ho I cho hi avian hi khaden tabong dam mon chane nei jong le khat chun kila do son talo ding ti nai ama hin cervical cancer gatin chu ei pau se din now bu kama cancer lut theo aviangin chule throat lola cancer chu the jong aviangin chule anal cancer chu hola cancer chu theo jong aviangin hospital la hin PSC la hin tini chapen in jong akipan na hi tikin jong hospital staff ho jong health worker ho jong ka contact in amon jong ke kap jing the hi ti chu ai sei pi na hi itia chu kin jong research homework ka bol ma set ji hi society wa hin hena sa hitadi ham a hello le hello je te ham thuil hem pha na chu ken jong kho sa ta chi video hi kan se ma asi a phai kan theini dia chu wa hi tabung kan se hi in he chi hi lulun to thang channel ki tina khun amanong tunai ta chun HPV vaccine hi ki kap loading a hi birth control na lo ajabe ti hen se ji chun ken jong kapunal he in ja chu hi cho tabong hi hilhem na hi in
na ta san hi on lang phata itu cha te wi kap so ke diu hi yam tia chi ga ma ki mul lawa ni ga ma ki ma jong la chen e ki cho wa hi kap diu na lai bon chu hi ti chu khen hil chen no ma hi e lun to thing che se pha chun ho bung sunga mi ki kap lo ding te phung loi jom ta in pen sa langa ko te kha jong ama jong chen sin ji chen ken jong ka sein hi te chu ho bung sunga lam ka na phu nai le khat be chun hi chu di poi ki kap ding zo a hi tia sei the ding le ka chem khat be thi thu he khat be num lo ham ka ti le ama jong chong lu hang do in kal sung khon na dan chan la in yang chu ka lung hang chim mong a hi in aman ano ho bung jai pi chom he da ma tin ti jong ke ki le jong chu ka lung hang in yo bung a chu ta bang chu phong jong ki phong lo de hin yam te na ki phong tai ke jong ko men ke tai lo jo adang tam pi jong sei chin ding kom na ve ka tin hi le ama jong chu phun tong tong jing in i ko ma wa cheng barma te hon gam ha sa te hon hi bang i o cha da wa i hon ni cho ta bang jong hi ki cha na ding in ikil so na ben chong hi dip dam ta ti ja dom ta hi any vaccine ho ki cha ding thu chip sa ja ve ti loi ai lo le child control na birth control na ja ve ti loi ho hi a kha sei le in kholai la ka cha am ko ti le tu hin YouTube channel content creator an se phana chu ke jong a hil chen dinga chu hong ki pido chu ka hi e covid vaccine ho dang ho hi a che he nam ti ho fact check ho ya ko na ti ki bol thiam WHO ni piti panala am ti ho hi so ki ting le phatata detail dewa scientific basis phatata khen se chen pi ding hi win lulun to thang channel content creator pa ko ma ka sei nom ka request nom min hi akhan na lulun to thangin HPV vaccine ki ka phi win ti cha hin birth control lo ajawe na ti hi view de na ana se ham zat dang gam dang mi ho khun isu khat event khat opposite a kho lunggel api jewa cha kho view ho lo hi en mi khang to la chen min sila pa ma la man kelan thein ain la inam mi te o hi khumulo otamin nang la ei hin nya khadi se khela ko na ke pal thei tam pi o ma hi pa cha dom ta in 171 lang video jong na sim do ta in chule subscriber jong 23000 wal lam na ne hi ta in lung set ta in he ta bong ho hi view de na in thilo post an board ta hin ti chu khan tiam no me hi ipui pan mi makama thi sa akhunya chi ti hi in je chun hi chi hi khat ve na viewer ko ma clarification hin pi ding in request khan bol in hi ani na gamdang mi jadang mi hon view de na ase ho chu nangin jong ata an hi sa nen se hi kha ta la chun clarify in bol in lang akit ting le hitabong ho video ho na sip ding ti ngai le phatan research bol in lang ata ama jo ham he thimin intellectual kharin thu sei dinga le kha ji dinga la chun ko di boarding ala chun according to his pa according to his le khabu according to his newspaper according to his video tia ki sei ji hi ja chu ken jong le kha ka sun jo sa court ka board chi in according to his pa sei dung jun his book a chi dung jun ti court ki board chi hi ke ma on philosophy reasoning a ko na research a ko na ka mu ho ka se ya yam ta min janom ponte alol he khil khan te ka ti ngai le hen ken ka number oi open ta ka se ji nang ko ma jong kan se nom kirin yam ta ka thu se hi ne thim lo ma hi le ting ka ting personal a jong cho the hi in my number is 8787423634 tichu ka ki sel poi thu se o hi ka thi pi nga me tina kin hoi ta chu ka se ji hi chule science student hi la wa hi le long se ten science lampang ho hi na sei data in ken ka zo chanin se na nge chule ko hi le YouTube content creator hi hoi lam khat video ko na thu ki sei ho search bolo wa ahi bang banga e pa wai ki le do wai se hi danger ta hi in e cho in mi tam pi pui lam vai the hi in tun quick revision ka bono min thuma kaya khat na chuile tu kum 2026 na idea pung chom ham ani na chun tu kum 2026 dengue case tamna aji ti sei tawin ki vending dan ho jong sei tawin athumna doctor la chi ki jilo ti chun hospital
chi kizilu ti alo le doctor ko ma chi kizilu ti alina e ho hi so thama net na hete angana chapong ho chule now sen ho phata vaccine kap jing ding agupna HPV vaccine ti chu human papilloma virus vaccine ahoina chule ke kap te ding ti thoi ho lim no hi in dunia din he chan chun tai taw hitin kit ting le covid vaccine thu chule Aadhaar card ki kap thu ho scientific basis ho isai kit deu hi in video chai chen ge ya nin vet in chung chiwa ki pa thu kan sin dam cher tawin chibai